Ka senjuk wahe shnong resign tia kadawa na ka sorkar jela bahkan penbet thmai ka jingruai Meghalaya anthem da ka ba penrung lang ya ka kentien jain tia kumbala penrung ya ka kentien khasi bat garo ya kani ka jingdawa la pensngau dau presiden ba army lipon ha ka jingdon lang ki dekhot bat nong yalam ka senjuk wahe shnong resign tia habakren bat kelat bathai khubor ha kala sngi ublei Uba army lipon ula ong ka senjuk ki wahe shnong resign tia kadap da ka jing sngu diaw hadin ka jing bom kentuk lang ka sorkar ya ka kentin jain tia ha ka Meghalaya anthem bat kani ka jing lek klet jong ka sorkar lek se kan wanra ya ka jing sngu bat khata yangi ki nong jain tia ula ong dap de jis nyam diaw kam ka senjuk yang ju he chnong po yang lom jain tia snyang wa ha bi kun snyang cha ka sorkar he jing top wa ka jing pelai ke yang ki ya ka Meghalaya anthem kalem da include lani kalem da kentuk lang ya ke kentien ki yang i ke kentien penar lani kentien jantia ha tip sekian i wa ngadu usnem khat kendi spa andru pauso i por dang emi hapo yang ka jing senchar yang ka jela yang ka Assam ka state Assam wa ya ka jingmang ka benta yang i ki rimlum wa modi wong kam wa uyo i na ka civil subdivision yo kala sa civil district bat kam ju yo pun kalai deni upgrade i sa autonomous district council tasnya suk yo om hey por ar bawitrik January khat house nem khat khendis pa nya hawa aden dia le ki state university di yo bi ta yo i ya kani ka jala ka umaya yo i kami klia wa ka jala Assam di TVI wa imi di usunchari di ne ba yung pelai industri apo yang kejala Meghalaya deki lately ki wati bikam ki principal communities but ki kantin ki kuman principal language kini man go khasi penar komun i jantia but yo koro re yoi hakani ka arbhawi tarik yung January onus nem arajar arbhawso adenu do wai ya kani ka Meghalaya anthem yoi waga tintin jantia yang itu ko karwa kamte bo i ke jing snyau diaw ho mem jing mudi wo ye percha i ten re snyau diaw i wa kam ong no let's say boy must go wi daw ke jing snyau percha ne ba ni kta i kam ginong jantia ko mot ki pena hawa de ke benta itu ka sarkar wa de ki kot pure school yang dikena kelas 9 kelas 10 da jo pensnya pada jo puregi pada tipludi tengah hejing to gani snya chawa chaneng bon me ki woni kanun wa ongi ya kani ke benta ko man pio i kam ki nong mi khmat yani kam ki nong laikmat ya grilom jentia em kani kilijen hi te kani nga hawas nga thu skia daga wa ham no i pediang ya ke jing bakala yang i de wa melingi tengah bo ke jing kentu kenang wa yo mani selesar yo imlang haga imlang salang yo i hapo yang ka jeli yang ka Meghalaya ni hapo yang ka jela ka state Meghalaya yo mani le kite ke yo ka benta yo i hawale i ka niam kurkom na do ka custom yo i ka culture yo i rab ye pher i na ko vi ke jai guru ha ko vi ke jai guru man hi i ki wa kite ki khan yang ute hunya tre nya skum ki wa em hapo yang ka ri khasi jantia Nrai emun ke penta ka warap kerpang mani i wa penta i khasi ki wa hab baik na ka penta yung ki indigenous tribe ki wa hab po yung ki KHADC bat kam jo ki indigenous tribe ni ki Jaipuru ki wa chong hapo yung ka Jantia Hills ki wa pai wa yo da ka Jantia Autonomous District Council takaro kam te yoi ha ka ni ka anthem mem ni kantin yang i ho snya kumeni le wa yo nakapenta ya kidur don hi ipor wa le niam meru kom le wa hiar ki bru ki khon yang rajwai hai tai hai na nrai wa yu no ke penta we expect i lani yulti wa mi ki kantin jantia snya pathani wa mi ki kantin pharen te kwai hawai kantin kasi de kantup hagani ka anthem ya ke kantin achit lani tin karo yu de em kwai la wa sarkar kantup ko penmi ga saga kantin penar dan kantin jantia tegani nga tentu lama yai kan binong nikmat yang i nyamut na po yang ka
Jaintia Hills na po rilom Jaintia yang i kiwaman na kam di kabinet kiwa hakmat yang ka sarkar MDA tu bat kam jo kuntu la ia ka Department Art and Culture na do minister in charge yang ka o senyal bahagi o penbaik tumi ya kani bat wa upo la ia kata ka bah o kerpang o pensia lang ia ketin yang ki penar leni nong Jaintia haga ni ka meklia antem lada kami mana kau kamu ong sisin ong kamu ksi jubor peniap sendan ia ke kentin yang iki penar bun sin ong gila dah im ke kentin im ke jai bro kalau yo im ke kentin yang i wat ke jai bro yang i dau sekemai coba cenai dekan orang te wala dah ikut pura wala dah hagiwan jiwan ki konjiwai le ha bible kasi ni wan don berthok ni de kentin kasi ha pediang ni tangwa kerpang wang wa nak kalian yang ikam kesenjuk dia berkat bahari apa yang gerilom Jaintia wa kegentin Jaintia atau tip ke perthai nei bahawa i raman kerpang ni kun kom ne niam le kom kam ong nanduk tene hadu kenika kostom konsor ko yang i keni ram i peri te kwa hi wa kasorkar berkat ke bahari kasorkar e ke bahak kerpang ni lam kam te i kam kesenjuk wa chnong na po rilom Jaintia le ni vitawan giseng TV bawa dah perkat ada kebitawan kekam, wih tok begini. Terkenang yang lain dengan orang dijinja, kemudian percaya kesorkan, bad dijinja kesenyasi, kata yang geri, kejat perlu yang ini. Jadi ni kerpadi, wah senyap bahkan begini, penbaik temi. Bad ia kejing tok lagi ke memorandum, dah penpoi ka, cenderung chief minister, bad jadi kopi, jadi ni MLA yang buram yang gerilom Jaintia, bad jadi minister in charge of the art and culture. Hagan kepor. Nakaliang yung ikam sejuk cenong kiriman ke kam ke jingketu bat penpau yang jing senyal si jing senyal dia udah kata yang dari lom Jaintia warok kowe ini tin kejang mai jang di tip lang bat dia senyal lang ni ipor ang biang por wa kesorkan perkat me devi yo penbaik ya kani ke jing duna jing bakra kowe sebut